Veseli vozić đaka prvaka bezbedno je stigao u stanicu Osnovna škola Vuk Karadžić. Sa početne stanice praga porodičnog doma ispratili su ih roditelji, a na peronu škole dočekale nasmejane učiteljice. Ove godine u Vukove školske klupe sešće 65 đaka prvaka, nestrpljivih da upoznaju nove drugare, učiteljicu i smelo savladaju sve školske obaveze. Kako će biti u školi? Lepo. Jer znaš da čitaš i da pišeš? Ili ima nekih drugara iz vrtića koje poznaš? Da. Šta ćete raditi ovde? Da se uči i mi ćemo posle da postanemo pametni kad uči se. Stvarno? Jel već znaš neka slova? Da čitaš, pišeš? Pa znam da, ali ne, baš nisam navikla da čitam, ali sam... Učimo sada, je li tako? Da. Kasija, kako će se tebi svidjeti u školi? Šta se najviše sviđa se sada? Tamo mi se sviđa sve, sve mi se sviđa. Će biti i zabavno i bit ćete vredni. Biće i zabavno. I učit ćemo šta? Pa domaći, matematiku. Buduće prvake njihove roditelji ispred kolektiva Velike Vukove porodice, kako sebe zovu, pozdravile Vesna Vijorović, direktorka škole. Hvala vam što ste nam ukazali poverenje i odabrali našu školu za svoje dete. Trudit ćemo se da ga opravdamo i želimo da znate da je bezbednost i interes vaše dece na prvom mestu svim zaposlenima u ovoj školi, dodala je direktorka Vijorović. Na nivou škole povećao se broj odeljenja, imali smo u prethodnoj godini 34, sada imamo 37 odeljenja. Dolazak i priliv učenika iz drugih opština, iz inostranstva, iz drugih škola naše opštine je dalo rezultat našeg rada, da smo ih privukli i radimo. Radit ćemo i nadalje, kolege su zaista posvećene svome radu i danas je lepo videti ovoliki broj prvaka u školskom dvorištu Vuk Karadžić sa nasmejanih lica i naravno njihovih roditelja, mojih divnih kolega. Osnovna škola Vuk Karadžić prepoznatljiva je po jednosmenskom radu i produženom boravku na kome deca mogu da savladaju sve svoje obaveze. U Pomoravskom okrugu smo najprepoznatljiviji, pogađa više od 200 učenika, što u obogaćenom jednosmenskom radu, znači koje je predviđeno 4. do 8. razreda, a imamo i dve grupe produženog boravka, to je 1. i 2. razred. Takođe, ono čime smo ponosni jeste da smo uspeli u izdvojenim odeljenjima u Krušaru, to je 8-godišnja škola, da otvorimo produženi boravak kojim rade isto takođe koleginice i to je od velikog značaja jer roditelji na selu takođe su u radnim odnosima, a većina njih se bavi i poljoprivredom. Značaj toga jeste da sa decom rade stručna lica, znači nastavnici i učitelji, domaći zadaci, razne vannastavne aktivnosti su prisutne. Ono što je uspeh naše škole jeste i besplatan tenis. Kolega koji je ugovoren u Teniskom savezu Srbije je učitelj naše škole koji to radao i tako da 2 puta nedeljno učenici naše škole mogu da pohađaju tokom cele godine školu tenisa koja se u zimskom periodu održava u Sokolskom domu, a u letnjem na terenima Slavija. Ozbiljna i zabrinuta dečija lica razvedrila je vesela priredba koju su za svoje nove drugare priredili učenici viših razreda. U osnovnoj školi Vuk Karadžić, pored prvaka, danas je priređen i svečani doček đaka petaka.